Kadok kawe media court itu han karbilo chale song pen kardom pun kardom. Lasi ni tum pini labang so a press meet ke hang nang kok bang ke ni tum karbilo chale song pen isik ningduk lapen isi kapin rem pun nang kok po ate patumi hejong Karbi Anglong West Karbi Anglong lapen di Mahasawa Farman Delhi rong Supia long Kaskom pen cenglok nitum KSA Karsa pen kaprek asong racere song tum Delhi long an kipaleji phan barelo lapen 23 ani nitum Delhi rong supi jantar mantar long dhana do lasi halabang so Delhi ke dam alam pen inut FSLC long klembang thu alang li kursing timung isi kitok asap so ningjuk do lapen hala so kitok alang li verify nang ji alang li puro Delhi rong supi hempre ke hang dam kali lagi piknik ke sudah masih ke dam lapen Kaskom tumke NT otonomous state apaan si claim rong NT otonomous state apaan si claim lotang te aningkan peningkan proxy ningkan kikep sosial lalu tum kancas dikom KSA Karsa lapen di masa sedun union tum hempre ke hang nitum amu ka cipawang we patong Delhi gidam itu mentality lan wala maje komane aphan li tum hadak kam ke claim pedam kali itum Indian constitution lang kitok pidak article 244A farmansi litum hadak kancas di komme chenglok KSA DNSU tapen ka pheka song tum hadak gidam kasi hala bangso gidam porhut nitum han ikeng nek dun choi nang ki putot prutangte alang litum tulo isi constructive statement ipied kangtung ti dokoma mande alang litum la kursing timung detong karbi kacing honware loma kursing timung detong autonomous state ki hang thegre loma las hala so kamen mang lang clarify dang je kancas dikom tumke anti autonomous state ki hang tum lapen ki kam khedu no tum las apransi autonomous state article 244A lagi Indian constitution long ke do lagi nitum KSA tumak khita kali kancas dikom da khita kali komane ASDC FSLC BJP Congress tumak khita kali lake Karbi Anglong lapen di Mahasaw arata farmansi bang hala constitution long ke tokpi pasi constitution of farman lapen Karbi Anglong lapen di Mahasaw farman tif idea le nilitu bhandang pidono Kaskom tha pidono lapen Kaskom puno nitum komane a political party a puppet kali democratic country banning hang to vote people Congress han P2 people BJP han PG2 people FSLC han PG2 people nitum piniar nisi komane original party komane national party ban vote pinoi vote ki hang people na konane thek dunong loma nitum claim pipe nitum karbilo chale asong si neutral standard maintain lo am think the voting right do lapen democratic country patang te ne nang phan laphan vote pinoi punie batai ke batai suri pite mela som pipe aning pisi ke matha apu pisi ke matha la so teng lang vote piji asi non ke karbia rat tum isia consciousness do hala so consciousness ateng mansi ko mansi pahaji ma mansi parenji ma rat decision enji lakin itum KSA decision ni asi hala bang tai tum kadu ko betan ning cibis kime kasi itum komania political party apa patch kali komania political party ka pinghat pen tum kame tem kali muthe common issue platante hala bangso common issue long kado kawia response a positive nangji non article 244A ke common issue lo ke kado kawia farmano ke platante positive response piduno negative response mang chipidu dangelo kali platante tum kono ansi ki leji ma ke le damdelo lasini li kachunuri ke lalo kursing timung nang ni la so statement aputha dang dia chuhang vek dangji lapen FSLC song pen nami alang liphan isi lam thebang ang ji pusi me jong sing tum political party Karbi Anglong lapen di Mahasaw West Karbi Anglong farman sing tum kam ki tempi petangte la son sona munit phanang tum sipang theksi me kali petangte mo kanhok ta le dam de ji call ji ni tum ke expect ma kasi pinil bang so press meet pen ni pachini gang tung kelalo ni phai inko ra ke thomani ni tum Delhi rong so pi article 244A farman sing tum dharna ke damji komania song phan vote ke hang pi komania song phan jindabad murdabad ki dam jia phanen tum Delhi rong speak dam ji kali asi karbilo chale song pe tame ni to delegates do antame isi sentiment
pensin itum kidun je pia pochi pinianta central government tum na response pe der sina response pe vek protang te itum thur panang ko lagi kachi song si lagi nane KSA kanjas dikom ASDC PSLC pulang arat si thur panang po no 2013 no son 2013 ke tum rat si thur pang loke muthe hadak bang inut bahini major culprit do ko khala bangso ang hala bangso movement ki paplut asala so culprita rat se bang thek nangji asi constructive alam le che thana mang lahai kachi khinde kachi nek choy bang ini tum claim ke si ke me athe me et non halloween ke dam bang ki kep takar bi chai de da mo pene arna ma hir junu be pene phudam set patang te kar bi ki pho bo dakta aso kaching hona belo mari tum plus kaching honang thek bang le che baklang na asin di la pans kasi kaning je pensi kaduk hobe karbing long arat di mahasa arat thana chunji ke lalo itum common issue lo patang te ken kam sivet le itum kam ke claim rap penam dang rap penam lagi komanya alle phang itum claim kam claim pinang le kasi la pan sini him pen je cha agyay kursing exactly isa ni dela alang social media alang li mithang page long si ke post do je BJP RSS atoi si kam ki claim kansas di kom tum ki are koson si how it possible alang koson si BJP RSS koi ki pis kam claim kona a source kona ground chalang ni jidam lo lapen kansas di kom tum ke anti autonomous state ke ha kam si claim wrong ko lapen delhi rong speak dam ke picnic ke chodam alang li inut leaders protante alang li osumara tv ke lam ningji ni lo ke picnic tong chodam ma hemprek tong ke hang dama ke live telecast moton share ni thekdom boke na sida sonoma ke chipunang ne jap lo potang de karbi ke arong si thak dipu pasi aprang environment bang ke nang prevail nong nelo itu nong ke brotherhood a message ne propagate na nasional so brotherhood a message propagate long itu article 244a kopia posi ki chunchi ma hala ideang chun itu ining a sentiment sibina komane present government to sponsor dulu petang te article 244a farmansi kidam ke bang han khorcha dulu petang te komane a song man tu sikai si ve chirunga rap dono hai hala bang si nang jimat asila son ka ching nek choi petang te itum I think nitum ni observation thing nitum case even observation thing petang te la son ka chikhinde lokpe sempre ke hai petang te la ke PSLC te palong elo kaskom palong elo ACC palong elo la pusikar biara tuntor tuntu si la son man kali derang ji mata sa kai siba article la so timu sampo mana langkah speeding jadi se langkah tidak pasti nang tumpen nikar size lamklar cipi vegdan polang ke the alang ke karbiang long arada farman ke hangdam article 244a farman se alang ka install loke alang article 244a fan ke install so te patate basi lamklar cipi pe patate lake nitum kar bilo chole song me kache tonti do kokpo apa alang li phantamini tum isi bak action ke nang kokpo basi la sono bang ke nitum leaders patate hala bang so mentality bang ke kaddo ko beta toktia ko ningji je ko ning bang dunang ji labang ke lasi labang ke basi nitum ngilam tale tum non delhi da television kaise to ke bakal nitum non bang inkoira phone do KSA ma KSA delegation ke lasi bang inkoira phone le elo lasi bang inkoira pho non delegation ke li tame dorde pho phe pensi pali dun lasi dorde pho phe pensi delhi pali dun patang te ko sosi picnic so dam pola kanin je hai lo statement lo asla hai bang ke claim tap ang ne ningi tap ne picnic so dai patang delhi gari dak siluni regulation pa ka chudam me ke asla hai bang ai di chikhinde nang ne nang pudun to nang ne khai farman lo ria farman lo nitum dai claim 2013 movement ke laansi ke pang tanglo KSA is playing the major role in 2013 movement hala 2013 KSA to major role ke play joine si KSA ta division de kolo because a division B protangte hala bangso movement play lo polo lasi a division ki B ko so no KSA bang thak dak lo uma samang pa thek lo laki 2013 ahut alamolo laki nile ka ding jeng lo laki truth lo ni make ni man thek dong lo laglan coursing terondo a chairman hala phana juno who is the culprit behind the failure of the 2013 movement protangte arjum tha jakasa chairman da bang than nitum ke coursing terono chirap dong le lo ken no vek lo 100 hours ban pinang jipu nitum KSA pen dak berla pen chelo ho manja theng PGP police ngar plum dun de lage pilom theng PGP ke autonomous state a movement kapai strong je phanlo central government phan nitum pressurize ki PG phanlo intel hai ke claim ke nitum RSS agent lo manitum lasila son bang ke chipunang ne isi karbilo chale song kanchas di kom tanda me bang thil jira je kam ken lo
hala ingthirjir pan sikam kem patang te non son Halloween kita mak itu bad comment bang epidu nang nikatu kabita rasini dikacuni ngang tinggal